Viewers nakushemerwa munonga ha program reba hindukire horire poroji and bit commission kandi program yeje nebiriho burizo bari ya Sunday shahi nazekiro eje garwa mwizo wari wa kabiri mukaga gwihangwe haza ha program yeje naho turi kubantu tayisa abantu batara bamwe na bamwe abantu bine byafayo bine barabiremwe barebire kandi okibahurra ohurra wagarwa mamani mwene rizo banatwara umucego kutayisa omwahure mukuru Reverend Canon John Murindabigwi izine riyo tinkmana naragambaje konka mukamariyo naje kurutshoborera je atugambire nekiri kumanyisa bitwa mushango mukaye ero kushango mu Rukoko mu Kamwenge sub county kandi na district nayo ne yakamwenje ishaza nintekateka mu neri ya Kibale so Deka Canon nakushemerwa munonga aha program reba hindukire turamusiho rero tutandikiriho yebare munonga wishe Betty amazina ngago Reverend Canon John Murindabigwi nigo mazina ganje nashemerwa munonga kubakira mu cwekeki icya Kamwenge kandi cya Rukoko munonga mwe bare kwisha nja kubane nkwaho background ya Rukoko cye yawe nkiri Rukoko banza batija kuteka ngo ninturane bikoko obasa kushango Rukoko no manyebigano byona buri kigano cyona kikakine mu Rukoko so njire ngo Rukoko umwanya gwa rwo kaguryogu exactly nchi Rukoko egi ngene norebe gini Kamwenge Kamwenge ni mwe hamasaza nari Kibale mwahamasaza go bukama bwa Toro ngene cye cweka kikaba kiri nbaketa iryerungu umuro bukama bwa Nkori bwa ibindi bwa Toro bakaba nbaketa irungu ngene buri cweka kikaba kinemo enyamisho zabere zituramo mbweni natari kutoka kugira mu Runyankora batakumanya irungu ihamba okay ngene gikaba ari party ya paka kuko rukurebera ihamba irungu rikabana kwata Elizabeth National Park Kibale National Park ngene n'ibicweka bimwe bya Kitagwenda okay ngene kandi ahantu baheta Rukoko aha kakabakira kwija henjojo enjojo munonga zitemba urushozo ruzijamo muzirabamo noreba Kibale National Park irya hifaha irihihi nitwe ngene bakandi bageta irungu abindi bakandi baheta Rukoko kandi harakacweka katawuna kandi ko mwaraba mu baketa cyakanya nibaketa Rwenzaza ukwe hakari enzaza nyingi akabari enzaza nyingi hati hanywende hagati yenzaza na nenyemera na cyakanyemera ngende cweke byo turumu niko byabire biri hati kurugiro ko rugamba nareba ngo akarabaye bagamba ombigano byo Rukoko ninjira rukaruba ryo rujojo ruba ruhango munonga abantu barondoko ngende ndiko barweta Rukoko okay Rukoko ngende ndiko habire hari nambwe cyarugira hwaho umwanya gwa Rukoko konka shizine ryawe ryo ndumanyisa eryange Murindabigwi n'ururimi rw'ikifumbira mbwene bigwi n'ebintu birungi ebirungi ebigwi n'ebintu biri kushemeza ebintu biri kuletera imitima y'abantu yananuka ebintu biri kubuganisa abantu bakagira ubuteka bakashemererwa mbwene nibyo ebigwi abantu bari yaho bashitami bakagira ebintu birungi byo bateka n'ibibakora nubwo makuru gacyo ga mbwene kuri yakubire ryo Runyankore kuwo kugire koro translatinga inturu Nyankore yarabari riba muri birungi mbwene umuntu uri kurinde birungi mbwene ryange ne Murindabigwi mbwene orinda ebirungi ukabire Murindabirungi Murindabirungi konka kununura mu Runyankore n'abanyankore bariyeta birungi hati bebwaho icyo kugira ngo ebirungi bishemire kurindwa mbwene hati kuri yo witune barihendera bagira ngo ibigwi wabo byine obirinde utabishisha mbwene izine riri mu bujonanizubwa mbwene birungi wabo wabitungi utabishisha so oba Murindabigwi okay rero abazire bawubona bahi umuzire wanjye bakaba bamweta Maniragaba
Ruhanga nagaba nagaba okay mbwenu nkagaba mbwenu we nibwo mazina ge nigago Peter Maniragaba owabo ninkahi ninga showanyu ninkahi mbwenu witu hati ni kuno turu kuno Kamwenge ni yegi niho turi kutura kunuyu abazire banje na mbwenu umuzire wanje tukamuzika uko haricwe kandi baketa Cyerima iworo kuza kuzarwa ukashanga muri yo kwe Cyerima ingaha nyo kazarwa kuriya kandi kazarwa Kisoro so wanyu originally ni Kisoro ni Kisoro uriyo mufumbira ndiyo mufumbira proper original mwija mu Afrika yo mwija kunuye mbwenu hati ecyo kwija kunu n'ikiringo mbwenu ecyo kwija kunu ne cya recent tukabanza kuruga Kisoro twaza Kanungu Kanungu kurugayo twija kuno mbwenu history je n'indingwa mwija muta cyabaresire nenshi cha Kanungu na Kamwenge kazine connection mbwenu tizine connection ati nyobwo ndyaho kakoreraho munsi ya ibyo nimanya tukabikiremo konka nibyebyo okwija kuno background yo rukutunga niyo nkakoreraho Kirembe nijanaza Toro Fort Potro uko nkakorerayo nakora mu bureberezo ubu bukiri bumwe bucyari Rwenzori Dice nakorerayo nka estate manager ndugire Kirembe mbwenu ko nakire unkore nkore iriyo muto munonga abo kuba mbwenu nkore ni yejo so mbwenu ko nakire Toro mwaka gwa kinana na gumwe nibwo natandika korerayo bene kinana na gumwe tukumayo kinana n'ebiri kinana n'eshatu ntungamaka so wanogeza ukungambira ngo kwija kwanye Kamwenge abazire bakija habwawe okay habo kwa ninye first born simba hakataho okay niyo first born wagabuzirwe mwaka ki nkazarwa umwaka 1955 hato ine myaka nshanju nyine myaka nshanju burungi ko kina man minzi kandi muri Yesu harimo byona habo kuba n'endagano ya Yesu baryaturinda ryatukoraki ngeno byo no kurinda kwe twikiriza kugira ngo turoke kugenda tubanda konkoboka konkoboye bare norego nyankore ikiryo mwishomero n'ikirwega mazuma nijaguma nompera so omuka wajango uri umwana wo kubanza kuzarwa abazire bo bakabara abantu ba muri ngoki mu byenyekereza mu byentasiya hagaraka hagira abana banda bija ninga wagumurwa umwana wenga mbweta abazire banje mu bugufu bakaba bari bantu ki tata no manye imyaka giye nyuma yegiye abatata abantu bamwe bakaba barakakufa bitwa busheru bitwa indwara zitari kushoboroka abandi bakora ki mbwene tata wari kuza kuzarwa akazarwa ishe yafiri ebambi mbwene yabefuzi kandi no manya mu buhangwa n'imibereho ishaka akafa akiryo mu nda yanyana obambi mbwene ko yaza kora kiti yatungo mugisha go kurebishe mbwene yakurana na nyina mbwene we yamworwire mbwene yakura ryefuzi mbwene hati ejyo niyo mberejo konka ruhanga yaba habana turi abana 8 ogwenusho then iwe yija yakuzara yanzara hagira abandi abakurata abo kubiwa wakagumaho wakagumaho yes yanzara mbwene uko yagumaho yazara nabandi mbwene abandi tuyi abana ni 8 abojo bangahe abojo turi bakaba bari 5 umwe yatwarwa so hatuma abana mushanju turi abana mushanju abojo bana nabishi bashatu okay omugurusi okashangari mu byentasi yemerirata mu byentasi mu bwirobu kukaba kuryo kuronda nko korabeho
mbwenu nko muntu wazirwa ryefuzi nikimanyisa mu bwiro ubu bakaba batine n'abantu babiri bakira kutambatambura kuko uri kuri abantu babarisa n'ibindi mbwenu yagumaho nko mwana wazarwa ishobundi akaba atine property mbwenu ibi byona ati ndabigiremo nabasako yabira atine property mpango hati tata yatandika kuronda nko kwara yorore family ye n'ibindi mbwenu n'umuntu wabiri naye rwanaho mazuma tarashomire yaba yatandikira aha kwebisaho mbwenu ikisoregi gufumbira it's an interesting nora irya harimo habura aha hife ni Kongo aha ruguru ni Rwanda ibishozi biri kutubaganisa mu birya ibirunga kena hatata ko yarebera ibintu yaguma nko muntu waberakozereki tukiri bato yasharamo kuzananka mu cweka cya Kongo korona nko kwarabeho yatunga y'umurimo bwo kurinda kugira ngo atore kuba nko musirikare mbwero nga security guard security guard kugira ngo nawe atunge hentasi mbwenu niko so imwe muri kukura mukashanga shumwe ariko mukunyi alright mbwenu twaza muri ibyo rero buri muntu yatandika kwerwana akana ihaha kasente kahurire kakwasa kushomesa mbwenu mwabitwaza mutako mbwenu twe turi bato kabutari kubasa kumanya nkoko ezo yihayo konko kabona ureba babagurira nkakantu ureba mwatungo mwonyo mbwenu n'umuntu gwa survive mazuma so wiyeje wazari yaro mwishomero kandi wazankaye mbwenu nyowe byo kushoma mbwenu nkashoma ningurukera nindugamo nko mwana wo kubanza embere giko yagumire iya Kongo nayo Kongo te yanguhi nabwo bwire nimo mwatuyire Kongo shi kashi turamukuratire umuguru staragenzire wenka mukamukuratari mu mwaza Kongo no mukekuru witu mbwenu twaguma muri yobyo ikereza tumureho torga Ewere ko kiri aha program reba hindukire kandi watwegita idashikeje nakushimira mnonga nakwakira umujenyi wetu no mwahure mukuru mnonga mbintu byo kubura bintu bya evangelism na mission abantu kukira mnonga nkaba All Saints Mbarara n'abantu binje mnonga mbamanya naye twa Reverend Canon John Murinda Bigwi embozi ye ninunje mnonga reka tugende nawe finally twije twagaruka kandi twagira ibya Kongo byaguma tari kubasa kwetegereza imbere yayo n'ibindi bishe nga abanzonga mbere ho aha abantu banywa abafumbira ombanyarwanda nturamo abatutsi abahutu nanomba fumbira nabyo classe zezo zurumu nazo zurumu ninga bobine ekintu cyumu nazo zurumu habo kuba norebege nanka hati kanyije kugambira ho mbwene agency nito twabihinda gutwire manya tari hensi bari kweta Uganda na rensi bari kweta Kongo na Rwanda iki cweka cyo na kikaba kiri kimwe manya waza kukireba konka n'abantu kweta batabura kwehinda gutura mbwene noreba nkankori wina muka Tanzania ari y'abanyankore nibabitangwa n'abahayi ndugire kuza Tanzania hari akacweka ni baketa twazo mwishomero nibaryeta kahororo hariyo nakabingo hariyo nabihasha n'icyo takahurire ni buhwejo no shanga na yeri no wasakshanga na yeri so mbwenu agency yona nemwe waza kwata ibyo bicweka bya Karagwe ukijo kashuma kakwata Burundi ukakwata Rwanda ukijo kija hano nanka ntungamo ukashuma Rukungiri ukakora ibyo yona hiyi n'inkesembo ukazana ibi bicweka by'urukura ngo harimo Kentaro ibi bya Kongo ibyo ni nanka waza kureba mu geography yaba nicyenda kugira ngo tugume turebe geography yitu tugetegereze tutaginanka mbwene hine nko bari connected hati nko kureba Rift Valley yaha yo kureba Kibale National Park ifo mu Ruhanga hati norebe genene kwatanirwa kuri Semuriki eruga butuku ijari kwatana rijari kwatema emara magambo rikwata Bwindi rikwata Kisoro uru Ruhanga rwona ruri connected mazuma ati rugaruka connectinga na Kivu
Rekivu igiyone nirayinemwe mazima mbwene hati aba bantu bakaba hatari kugira nicyo twayitira muri byo koraki nibyo kweta kuko ginsi yone kabiriye mbwene hari kisoro harimo abantu bari kweta abahutu kandi n'abatusi barumu okay munonga interesting so katugarukira kushoma kwawe so umuza Kongo ibintu bibagumira ibintu bitugumira konkenta rozika zitakatandikira ubwiro urutaro rwa Kongo ruturayo kuruganira nabwo zikaba ziriyo zikatandika za Nkaga n'ahandi zo zitura mu Kongo ubwo hurira bamurere murere mayi manyabiha ibyo biturayo mbwe no kushoma kwanjye kukaba kuryo kanga mu rugamo tinka kugira ngo kirasegi nkagiheza nari hati mbwe no ko narugireho ibyo twaruge ko Kongo hati nagira hati ninye first born muzari yo natawanyika nanye kanze kutawanyika okay ikibari kweta kutawanyika ubwo takatan otine chiwashamireho ni shoma na aho takuma kujishoma ndingimanya kokano yegena no kwata mu kimwe no rugamo no kwata so okotandikire Kongo primary mbwe no ko naye nkabiza mu biki habwo kuba no kubona bona nicyo cyatwihireyo habwo mashomero tigaruho tariho opportunity yo kushoma mbwe no osha mweshanga mu ryo mu mbera itari mu mashomero kutari yo kugira ngo no kuburwo bwenge konke mbera tere nungi okay bwe hati ko twija twahikomu twahika mu Uganda hati habo koronde cyo gukora ki cyo gukora mbwe ninjira mvuga n'umuntu abantu ababene bakora kirembe hati bantu barakirembe ubwiro bwoko ine myaka nkenga nk'imyaka ubwiro bwe nkaze nyine nk'imyaka 18 18 kandi toka hereze kushoma na P1 uninga P2 ninga ki ibi byo natika kozira iki toka bishomera no manya ari abantu bari kwebeherera umuntu arugaha no manya atoka tungira abantu bari kwerangira ngo bine za PhD kuko kironde cyarukora cya PhD kibura uri umuntu manya ngo niwe kitaro umubitabure umuntu ajurene nebikufiri yivuze ko kebikufiri nge no kwenda babijwire nyo ntanga aragira ati nyoka ngo mu cyange iki bajware bikufiri kokore yebuza cyogu akabishoma ryari akakorfayingo muri ntabwo kabishombe tugiye konkashi ibyo birugamuki kandi ibyo bigashaki ubwena hati niwe ninyenda kutera hamushana abantu mubwiro bongize nti abantu kambashoborere mbagambire ibyo kutangaza byo ruhanga akora mbwene ndugaho kompika kirembe nangubwe ntakajunirwe kuko akaba nabatizibwe mbwene mpikayo izina rya John Orierondera ninga baruka akabandi yini bakankaryeronda kandi uwitu bakaba batari b'idini tataka batakabatiziwe ukamutanga kubatiziwe waye toranira akazina ka John okay uzakaseso batiziwe nzakasese batizibwe kirembe mbwe no ko twikayo kandi kunda madaraka no kucakara kandi ubwo ndi kutura nabandi ndi kutura n'umuntu wabirantwireyo okay ubu koje kupaka saki kurondamira umuci kirembe mines kawo kuriyo kuzo mu ndani kandi mu ndani umwe kikaba kitari kwetengesa kutera amabare no kwegura ibyoma kitkwetengesa kushoma munonga niba bikutendeka kandi icyo ndi kuza kwikiraho cyango kirembe mines bakabi nishomero ryo kwegesa umuntu uri kutura kirembe waba notura kirembe oturayo bakwegese imibereho yo kutura naki umukampu nomwe okay wena hati kirembe mines zomwe kompikayo ndi kutura n'umuntu wabirantwire nanye natandika kumukoreraho burimo omukayi n'ebindi mini hore ndikora ki orukora konka nagira makansitani n'umuzigo natandika byo kunda dansi wachakara kuchakara kandi kirembe mines kabene yaka kirembe mines nyekiro nanyo mushana bikabani bishana mazum abokwe kabane yaka buri kacweka kona
amashanyarazi niyo gabe senta yago ntiyabirere habukwa bine nanka yabo bene hati ubwire kuri yataba switching off okay hariho mita mbwene ubikana mizi byo nabikandi cyo kimwe buri kintu cyona kiri so haka hariyo life ya mani mbwene utambura hatiza mu byo gukora ki byo kucakara namarwa n'ibindi ukunda dance kabakunda dance mazum mbwene hati kumanya kuzina munonga nkabane nkunda ingara amabare garingara makambo mibare zari mukire mubimba mazum nakunda n'amabare ga Tanzania agabere gazanwa n'abakongo aba Tanzania bari mu rugoro jazz band ati mu rugoro jazz band bakayuri n'amabare go babere beta dada Asha vigeregere ndiyo furaha mbwene naza muri yebyo amabara go mukamugazi na muta mbwene no kuzina mbwene ondija kwata mugenzi we ondije bazina rero umuzina mututuka mwenyogora mutine nangwa hatariho na mugenyi ni muzinira bushatariho no kubaterera umungaro mazum buri muntu azino shaka mututuka kari kakavuyo gira koka nambwene nsege gira ibintu byayo abantu tuzina bono shango nikakatari koka rohange kibanza cyo kwa mukaga mwaka nshanje na 5 najuno hakaroho ababuruzi akabari abasigazi akaboru wenka mbwenu mwaka nshanje na 5 gihariho cyaki ya biretandikirwa kugeta deliverance haza bari kuburira bari makerere nambwene katandikira makerere munongo mu minyeto nicyo kuri minyeto ijyo nenda ko nyongo mane minyeto munonga minyeto ijyo ikiri kwija cyo na cyabakire kisya nikibasa kubakiriza kibatwara kandi ikiri kubatwara tokahamanya mbwene uko nkaro hangangire mbabazi iryo group ko yabere yizire bisha bari kuburira najunwa ko namara kujunwa ubwenge no kumanya no kushobora cyo byazo muri wanje ubwenge okumanya okushoborokerwa byatahamo kebibarubwa mu bakorosayi ngeno ko rukwikiriza Kristo umaririre hariho kateni hariho ruho urukubarya habwonko bwawo rurugaho hatutandika ku building another phase ngeno ubwenge bwanjye bwatandika kombe kwa busiya habamo kumanya nanyo tari kwetegereza ubwe konko kibakase kasese kirembe yes mugeno nazo mu cyaki ubwenje kubwahereze kutahamo namanya ngo nshemere kugira cyaki yo koraki yo kuzamo areka nise yakirembe gene bageta all sense hatinzamo nshabiramo nshabo mwahure sande yo kubanza nyoka shabo mwahure ntinyenda ko bujurizi no ruga kabota shabiramo umugambiro ko byaba ntinjunirwe mbwene hati ninyenda koraki kubagambira ko bujurizi abo kwaba ko twarize kujunwa batwegesa gushemera kugira abantu buwagambira ko junirwe bakabegesa je munonga mbwene nabagambira umwahure ubwo akaba natwaza mpora ariyo mutoro yagira ati boje ati kare ati katuka chance ampada musi abantu sande yakurasireho nabwo nza handi ko bujurizi ohura gwabo mu kugambira abantu purira ninyenda ngo ngende nendije yakurasireho nabwo nza handi ngeno ko nariza amakanisa gashatu obahoho bujurizi hati ngaruka mu all sense hategebe kanisa yanjye hati mba natunge kanisa inyuma nk'abandi ndyo mu dikirembe ntine aho ndi kubarirwa ngeno hati natunge kanisa habaho nebindi byaba bisi ngeno ko kutunga Yesu ukaguma mu fellowship n'abantu nogira kumanya natandika kushoma Bible namanye bya kishumuruzo hati natandika kugishoma burizo no ngeno natandika kugishoma iyo kiri ha program reba hindukire ahadashike gireka tumureho natugaruka kuwajunurwe wakwata umurro munonga haruho nedakike mwe wagarukire kubura yo nagarukire nyuma naronda nagura Bible kamanta jini rero natandika kushomera mu Bible hacu watandika kushoma Bible twaherera primary no bwe kuba P1 na P2 tozihereze toshomere
hatu watandika kushomota kandi shi Yesu tiyatahamu hashkwari kutahamu ibintu biguma nk'uko byabiri Yesu kuyatahiremu yakwegesa okushoma bitu Yesu kashito kwishika ziri ntumwa zo bagizire nkani bakora ibyo kutangaza ngo kandi kana abantu babisi ngo konke ibyo bari kugamba kandi bitangaza yes ngo n'abantu Bible negira ngo ni babisi yaba hariho no kusya harabomere mbwenu yes nanye byakora ki by the way nyondi cyo kutangaza in this millennium mubwiru hati ebintu bihinduka nangwa n'umuca nkozesa na Bible y'Urushwahili narwo ndukwata manya mpinduka wo kutranslatingira abantu Urushwahili oko twire no mu Urushwahili kurwo mu kubanza ningo ko rwegere kire Yesu tiyatahamu piti Urushwahili hati nabo kuruhindura aba bagambo rujungu nto mu Urushwahili bagambo runyankore nto urujungu shi warwegere kandi Yesu tiyazamu Yesu ogwe kandi bibere ndgo mazima wagumiza mukirembe nokora nagumiza mukirembe nokora hati kirembe kumba ndyaho bibyona ninkora ki kirembe manyana tinakwemera nkabane nturo mukayo muntu hati time hika ukurondo muri mu manyegera tabitu nazaguma muri yebe kirembe gi nobo najunwa bakamba kushashura bata bakabandi banshashura sente zitari nyingi tikizijuka konka bakabandi bampa ubusente busyo konka ziri kunyamba ziri gukora ibyo ndi kwetenga bwene time hika kurondo muri mugundi ugweyongireho okay hati kombani yaho nyemeriraho hariho umushiri wa bere nahandika abakozi ba Kireme Mines Company andebaho ati John atononya ki mbwira nurira ko kuba noronda hino bwo kugira mu nation ampwera atononyo muri monti so bakana bamwetarure okay ati ononyo muri monti ati konka shika kinki ari umushani wa mwetaka kinki niwe yabera handika abakozi ba Kireme Mines ba company ati kana kumanya ati hono no basa kwemerera haniwe ngo nurondo murimo ati kandi ari kumanya no mu cyaci nakibyona aza hadirisa ryo gumushaka kinki ati kakinki nabo bakana bamweta John ati John kakinki ati John ayinza kuyimirira wana ngo muraba naye nanonyo murimo nayimirira mu bantu kandi ntanonyo murimo ati nkushabira abakozi babiri mu kitongore cyane cy'abasaveya akaba ari chief surveyor ogwe John kakinki uriya nanko rure yes ati nkushabira abakozi babiri ati mbwire ni nyenda form yo kubanza utahiri ya John okay amugambira ati ninze ni mwenda ati kandi n'iryo form akaba atari kumanya munonga akaba nandeba mu cyaci ati n'iryo form no bwiye kuremwa kugijuza wenka atugitwarira umushaho kandi umweto wishemwe Nathan bari kumweta Nathan okay atugimutwarira gimwijurize ati naye gwe mwagara mu kitongore cyange okay umurimo manya nagutunga direct hatwaza kubaki ati tinaza mu basaveya waza kumusavera manya ko naikayo tinaza ha training Kirembe Kireme Mines bine training school yes bantu makuza kushoma kumara imyezi mukaga hataho onho wayegire no kwandika izina ningo kazayo uri kumakora handi kaba nabyeyegise manya kwandika nubanurira kuko abandi barukora nabandi babandi bakwasira ibitabo niwo noringurizamo mwenu hati tuzayo manya twaza kushoma 6 months mwenu nyo wishomero yo kwasa bwa mbere rihango munonga washomere iryo nashomere ni rya Kirembe ya Kirembe irya kabiri ni rya cyaci habako nyoni mwungumire mashomo ganje gone kandi ubwo ndyanshomire mazum ai bambe auko tine abo ba professor nindizana nabo yego so tutakashira ahabye kanisa katubanze teze byemeremo kuri so tungo murumo kwa bwanyuma y'imyezi mukaga training yahwa watana kawakora nazamu
haba kuba mu wagenda waba umusave ati mu training ni mu underground ni mu zankahe mutemba amadara ni mwege mitwarize mwege bya safety mwega ki mwege ibintu byo kwirinda mwega mines mwega mwene bibyona kaba nabihereze maso hati bangaruka bangazo mu kitongoro cyo nabirendugiremo okay hati kompikayo nkoraho n'abasaveya ukugenda nabo babane baza kusurveyinga especially mu underground kuzo mu nda n'ijyo mu abantu uri kirembe wazoko mu nda hariyo imihanda okay hariyo imihanda hariyo biha hariyo eje mihanda umuntu nabasa kutambura yemerire ninga no kwinama no genda je n'imihanda mihangu nubu nankabwa nubu training buze buri kuza kwihayo nanka kopo hariyo n'amashanyarazi okay insinene yaka to kubasa kuciciriza ngo uri wabo riyo wahamanyira noshango ryo urya heru wetskatuzayo no twarane byo kurya byawo no rirayo no koraki okay hariyo na za office uko hanso aha mutuntu turebe itakariya butosha kuno baryoko ahigura abantu barahomba hinga kuno ya hansi abantu bariyo mbatimba ko nicyo rukurana nimba nigabera watikoka nitoweza umuntu kuguma ryahiguru nahinga muhogo nahinga butakuri abandi bariyo kuzumuntu bihayo kopa nibahe byo butungi butabaho gwene bibyo nakabireba okay so mbwenu ko nakozire muri yebyo nabo myezi nkamukaga endijo hati nyo banyihayo narwo muri yebyo byo kusibana intambara nabo hati nija nazo mu office waza gukora mukaki hati naza kurira abandi abari kugenda waba supervisor wakimanye naba supervisor wabari kandi nagaruka naba in charge wa property ze kitongore icyo okay okubirinda store keeper really kind ka store keeper muri nkoko okay konka mbwene nkabandika ngene nkakayateka akwa ninye nabere mbanye n'ibintu byabo byona bwino bakisha abo mba deployinga niwo ragendana nanka okay ababura uri kuba yinemekizi wansha borusana bondo umuha okay mbwene uko nabire ndizi echo wachikora kumara ubwire bwo kwengana ki mbwene ubwire bwanjye bwo na imyaka mushanju ya namazire kirembe mushanju yone nibyo nabire ninkora bakamba kushashura bata hatubwire wakasenti kungu ubwire bwagenda buringwa habo kuba ubwire bwagenda buringwa mbwenu sente zubabere ni bampa bitu nike mitwaro mpite mitwaro yakaba yakiri abazigiye 10 kazingahe ke 15 ubwirobwe umutwaro gumwe n'ikintu imitwaro 2 ushahidi noshaka rugayizira nke mitwaro nke 2 nomanya sente zo kuwa kubasa kubuta omusenteze obwirobo 15 nke mitwaro 2 obwire nkobwa hati zibanze ingana nke mitwaro 20 kama 15 mitwaro kama 20 15 30 yo muri nkoko mu bwiro kandi oboro supervisor uri nka cyashatse cyawe nyo umwe mbwenu nanye arinye konka mbwenu konko kujunwoku okushunwa kugumamu ogumoriyo murokore oko mukuchakara toragarikire tendagarikire kuranzeyo yes so bwanyuma y'imyaka mushanju watora hati bwanyuma y'imyaka mushanju imyaka mushanju nosha nakwatanke yananka hataho ko natandikire kora kajunwa nshanju netano hati yahaho nosha nibwo natandika nabwo the same year nibwo natungamo umurimo okay ukora hati nakora mu myaka y'icyo kuruga nshanju netano nshanju kinana no manyabuka uryo bwire bwa mini bugumire munonga nshanju na mwenda habaho rutaro yes urwamani urwatahire mu rukihaho Idi Amin yes hati Idi Amin ibintu byatandika kuhinduka kinana na gumwe hanyuma y'ibyo byona kubirabamo kinana na gumwe actually kinana twahezo bururu ubwabere buruhu kinana na gumwe abatoro banyita batoro bahi abafotro rwenzori daisi
niko kunyeta ngo nyije nkore nabo nibo banshabire konka nkaba maze imyaka nk'eshatu nabwo ndi kushaba mukama ko ndi kwenda kuri umucyaki bambi kabashaba ruhanga buri mwebazo muteza amaju ninyenda kuri umukanisa nkaba ni 9 munonga konka nkaba ntashaba ngo banyeta bampe kanisa kaba nshaba mukama ngo bampe umwanya gwo kutekateka kombe kame kanisa okay gube kari kakashozi nari hariho umwanya hari hekiti tutugume tushabire hansi y'ekiti bambe rero twamara kushaba tukora akakiko ko kombe kacyaki I see nicyo nabere nyenda niyo kanisa nabere nkunda ya hansi y'umuti gireba twaba turi nka kireba nko muti nkaguriya gira taha haza ho kacyaki tukazaho tukashita ahamabari tukashabiraho rero twaheza tukaplaninga okumara kombe yombe kanisa kacyaki so bwire bushika abarwenzori diocese bakweta banyeta bakweta kuzakora ki banyeta ngo beno murimo gukora nka estate manager okay kandi bino murimo ikindi kugumanisha bisa amarwari buhinga na Kabarore hospital kugira ngo gumenze kubasha bisa konka cyabere ni kirugirira nabwo ruhanga kaba yanyesire kareho niyo nkabasha bisa barwire umwirwaro rya Kireme Mines irya company okay icyarekere nazaho Orsense Church iri hihi ni rwari Kiremba Mines hospital okay hati ko nabere ni nshoma nko mwegi nashoma amata ya 25 ko nshoma shanga meki cweka ahari kugira ko nabere ndwiri okija wanshura ko nabere nyine nshara ukampe byo kurya ko nabere njwire busha wampe cyo kujwara oye yabuza ati konkashi twakureba ryari atumwabikorire bariya ninye mwabikorire okay nagira cyo kujweka abantu tingu kibasa ecyo ku barisa tingu kibasa konka shwari cyo kubashabira marwariro no mu bihome icyo nimbasa kukikora okay ngeno ruhanga ampo murimo gwo kuba chaplain wirwariro utahirwe murimo buri rwa mukaga nkabanza irwariro ryona ryetorora buri rwariro irwarirero buri room buri ward buri kishenge nsamu nakashenge karimo abana bazirwa batayikira bambi nabonza yo mbashabisa okay namara ubwire ndikorogo murimo narugaho natunga abandi bantu babiri banyeyungaho hati barugaho abirwariro baza kusima cyaki ngo mwe bare mukatuha chaplain mukatuha umuntu oguma natushabisa okay kwaturije nango mwahore akaba atari kukimanya ntakimugambire atakumangurije no gukora kwabuririza yabuririza gihe bamugira ngo ni Jona atogo ni tumumanyogo no witu bambi mbweno nkora umurimo gwe kandi kanise baji obwe yakirembeyo obwe no muri kirembe so hato bwire bwija buhika oza Kabarore Rwenzori diocese konka mu cyo kushabiseki tagiye nkabanisha bisa nk'ibi bya hati byo kushaba ukabanza kumwimata umutwe nyakabasha bisa arashobora mwimata umutwe kwa kutakushaje bweno mbanyanore bya hati nibabanza kuritana n'umurwire ngo indwara zishohore twatubashabira imbabazi za mukama zibatambira kandi bakira mazuma ko kanyeti kerangiraga nkora kushabira abarwire byo kukira kandi bakizibwa ruhanga yampe cyo gukora nagaruka nakegarurira so na hati no basa kose imbabazi arahanga ushabira umuntu nabakire bingena mbwene nyamwebaza habugenyi hariho ndetira umwana ati ubu twabere no tuburira habugenyi tukagira ngo tuzare ati watwa n'ubwire ati reba umwana ngugu ntagira ruhanga wanyu hati shi mbwene iki cya nasheka nambwene niwe cyeti nkakigambagaho nambwene niwe nabanza kukigambira ibyo kubanza kumanya nkashabira umuntu manya yakora ki nashabira ogwe hati shi we ruhanga yakumugisha wagaruka wagwanika mazuma mbwene icyo nsimira mukama ibyo byo nankabira bamunira
mbwenu kandi nosha abarwenzuri nosha abakobwa buryo burebereza ubumwe ninjya hine ko wabakibagambireho shana bakoraho mbwenu umurimo hatekyo nacyo kimpise mirimo for potru okay kureberera amarwarira abiri hato kano reberera riha Buhinga Hospital Referral Hospital yes na Kabarore Hospital rya Chaki yes agubwo n'abagambi so aba chaplain wa mashomera abiri kandi rei I mean wa marwarira abiri kandi abiri nyine rimwe bagaruka bampa no bwa manager kigambo manager ku rugo ubwe tinkagaruka ko umurimo gutare kigambo manager ku rugo ubwe negishaho burukara umwako ukora kariho ha manager okay so ati umuri amarwarago nka chaplain obukora ku marobwire burukwena hati mbikora ku ruga 81 to 87 bwanyuma ya 87 habaho ki bwanyuma ya 87 nore bakaba hempinda hindukiza NRM biha abindi by'itaro note NRM konka byona nikecyo niyo NRM byisha habaho hempinda hinduka ngaruka nkoraho n'aba Bible Society kaki 82 sorry 83 tungamaka it's okay ntujaga yebare mama murungi wanyu so hati mbwenu nikukwe so ndugaya hatobwe koraho n'aba Bible Society ostire muri Kabarore yes ninye natandikire Bible Society mu region ya Western kurugaho map Kisoro offices ziryaho nankare baria street mu Centenary House ngeno kabaho regional kind of coordinator manager mbwenu aho ko bakataho ka agent kurugaho mpaka Kisoro ku distributing Bibles n'ibindi konko bwe tokashomere bye kanisa jasoriyo mu Kristayo murungi konkanisho macumuruzo wasi mazima cumuruzegere mu bwenge bwingi mugube mu gishome yes cumuruzege wagishoma constantly toguma nko kuwa tokubasa kandi Bible je waguma no shoma negumane erimo kakantu kariko yazo ubwonko bugumane buhinduka ni busetting mindset actually mu scripture mu harimo mindset ubu ari kugirondera handi source of mindset are scriptures. I see. You can't lose your mgeni toka burabura. So mgeni wisha wazariya mu kanisa hatobwe cyakwizira nisha natungaho umunyabuzari akaba yine company ya bus yagira ati company yaza kugwa ariyo mu fotopotoshi ari kasese hati nagamanye byakasese byatama kandi ari musanzire wanje ngiraho no mushija yaza kufa pe niko kona andi batire mirunde eshatu navuga neja kundeba nti bagire ngo nyinitima umubiri tigwazamo tinagira ngo tashisho buzare yes tinaza mu company ngi muse yerera okay yerere kura yabere yo mu basi rugura basi zeyongera zanyingi tugura za rore tugure ibyona ate ibyona ko bika bwera umwana wanje tukora n'ibindi bintu bingi still kasese hatobwe manyatwa ndikasese main office likasese konka muri yebyo kubikora kasese ndi kubikora nabwo ndi mu kanisa ngendo kompika kasese ba mission coordinator wa cathedral kasese St Paul's Cathedral nakureba nangwa bishop akabenze ngombe head of late nagire byaba head of late birimo politics tinko bibasa ati manyo kore kintu bya politics konke cya mission icyo tinu uri kucyenda cya bya mission abantu bingiti bakunda kubi birimo ibintu bigumiri otkambe ncho nakora ntecyo nikikora kandi kikora umurimo gw'amani mbwene ndikona umukanisa ubwe manyankirumu nyeti karugaga umukanisa since 1975 so okugenda kushoma obo buruzo bo bwahore baki wabitandakariya mbwene kuza kushoma kikaretwa nza footpot I mean ko turugaho twiguraho petrol station
mbarara mu rugo mu basi mutandika petrol station konka basi zigumizamo nizo ziri gukora ibyo byonamanya yes hati zivuga Kasese Kampala Kasese Kampala mbarara Fort Portal Kabale okay bwena hati tayimeka nzankore ba ankore share ankore iyigura abaninye nagitandikisa nkamanege mba manager wawe abo kwana bwo kujyombeka tukaba turi involved okay konkeri ya share company konka nitwe bakaba founder bagikorerire ngene nyije gitandikisa ngikora share ankore ije Kahinda ya opposite centenary okay ije Kahinda mu bwiro bwe kakandu ai bambe bona ndore ni haho uri muntu niho yabirasubira okay nangwe je petrol station ekanye musema kandi kantu hati ko watunga akashara akirireyo icya kabiri bwe nkabanza mu workshops uryo mu Sheraton manyabiri nkaye urugayoza muri biha ngene je mukozi wa share hati sherejo barugaho real company ntwara nko mukozi wabo bampe kitinisa munonga nango managing director wa Shell Uganda niwe yabirashwekera Netherlands ka ambassador one time arabaho narugamwe ya na family hariho retreat mu Lake View ya ambassador ba Uganda bona babesiri okay bineho retreat nabo bamwesire ngene uko abana arabaho ati nyiwe nazagaruka Kampala ati babere banyesire mu retreat egi ati mbwene ati you are one of the smart managers in Shell Uganda okay ati mbwene tinkayita barabo mu head office ngo bija ati kandi ni borya atuze kutamo suit yawe nungi ati ninkumanye turore smart yes atonjwekere muri ba ambassador ati nakutuma ati ni wanjwekere nangwami mwikiriza nsayo ntamo suit yanjye nakusati ka white nyese betayi okay tahayo kompika muri Lake View nyongera ngo nangwa bazakora ki kwanga kuno bakaba yabagambire kashanga file yanjye bagine naraba kwasa file naza mu retreat na ba ambassador muri Lake View muri Lake View kumara 1 week ngeno nkira kushese abantu ngo kamara 1 week ndi ambassador wa Netherlands mweshiwe iwo kuzo muri retreat na ba ambassador mazum naba bamushanga bakaba bakiri ba ambassador nabahi nazaho rero tuba nshohora tunywa cyayi nomanye bya ba ambassador ku mwabane munywa ka coffee ka break bamwemerire no interacting no urebe bitine sabiye bebe se gitegire bintu bueno konka genuinely ngeno mo nabwo kompika mbarara ndi nkorogo murimo mba missions coordinator wa Urusens Church mbarara hati obani watandika kushabira niyo natandikire kushabira kubarugaho bantora na babiri bamanya mba missions coordinator konkobwe ochibo mukurisayo wabutosha yes konke mirimo ninkorera no gikoraje kandi abantu bako bagambira mission bamwe bakurisayo bateka ngo ndiko uburebereza okay ngo mission coordinator witu bashije kandi yo wa konka tukora n'ibindi bintu nebyebyo okay bweno time ikana byebyo bihinduka bweno tugeraho ministry hariho umuntu kaba namurebereho kinana na gumwe wo mu Germany manga yatwasa mu bugenyi okay bweno akaba yine fellowship yatandikira bageta partners in mission okay ko bageta partners in mission mbweno ubwe manya hati ibintu byahinduka twaza mu 96 hati 96 aho ndeba naho nawe no manya abantu abanyarwanda babiri yo mu Uganda 94 bagaruka yo wabo okay so hatandika ministry yo igiye partners in mission yo kutandika kombeka kwera empungi esizire kunu kandi n'abagire Rwanda kubahumuriza kugira ngo mugume muhumure ngeno partners in mission tuzo muri icyo 96 mpora 97 to organizing a fellowship Gahini hati je fellowship ya Gahini convention mpango ya bene Equator region yona okay
so muri ryo mba assistant coordinator w'iryo convention. Coordinator wayo aba mu Rwanda, ngene mobilizing abo mu Uganda tuza Rwanda mu convention. Yes. Tugaruka kuno turija tugarukayo umwaka gwe 2000 to organizing ndijo twita Mission Camp. Okay. 2000 Mission Camp kikaba kigiye kiterane cy'Eminyeto. Mu organizing he? Organizing irabwera Nyange. Yes. Mbwe nubwo organizing ikiterane cyo umukanise yitu tukatakira kugira youth conferences. Youth conferences zikaba zitebekanizwa Sculpture Union. Konka Sculpture Union. Mbwe ni yabe kitebekanisa. Okay. Mbwe tugira kanise yiyo itafaye abana bayo bororwa abandi biryahererahe timwe yorora abana banyu. So tugira hiyo conference like an eye opener. Yes. First lady niwe yizire kugigura. Archbishop akabagira umunko yoyo n'abandi abareberezi n'abandi abishemwe igihe ba Mission Camp ya Great Lakes Region. Yes. Twete Minyeto kuruga Kongo, Rwanda, Burundi, Sudani, Kenya, Tanzania. Tubuganira bwera Nyange. Yes. Bishop Magambo niwe yabereye patron w'iryo convention w'iryo Mission Camp. Yes. Ninye nabendi coordinator wayo, regional coordinator w'iryo conference. Mbwe no kurugogwe tikikarugagaho hati naguma ndi regional coordinator. So ko tweza convention ejo Mission Camp mu kwezi kwa mukaga ku mwaka gwe 2000 ubwo mujama natwaro agwa Tanzania. Okay. Hatukwa gwa Tanzania ngeni niwe yabira kitandikire kuri wabo Germany. Yes. Ngini tumanya kikaba kiri very small organization which is still small, not real organization like any NGO. Ikaba fellowship. Ngeni cyoko cywa umwaka bari mbagambira hatogo yagenzere no muntu umurimo gutandikira ugwasigire yatandika tugushemerere kufu. Yes. Ngambira umucyara we we yabirayizere nawe namanyane tumanyana na family n'abandi abishemwe. Ngene umwaka gwe 2000 nagumwe nza Germany. Ogenda no mukazi wa undari wa Oriya bampandikira banyeta akagaruka yo kunu yarebe ibintu ko kubera kutambura tukabagambira we have to continue umurimo gwa mukama tugushimire kufu. Yes. Ngene tugumizamo hati nza Germany abishemwe mbagambira ko umurimo gushimire kugumizamo. Nza yo muri conference zabo nebindi bisyo umwaka gwe 2002 nabwo nza marayo bwire burukwingana kaba marayo imyeze 3. Mbwe nubwo oriyo no burura ndiyo nimburira no kushoma bwo abantu buze byo kushoma hato ko ngo kushoma kwanje manye. Ibitu wandeba muri bambasada hacho kawatunje okawayegereje urujungu rwo kuburura mbantu urujungu kanururimi shiwe narwo rujungu ni barwega mazima ururimi manya n'ururimi uriya yabanagamba to kububuza tuwagamba kide ruka cykwate cyo nacyo cyena ngo sibo mwishomero rero shitame ngo noshoma urujungu maya ni tugwisa kagwe mazima maya n'ururimi. Yes. Kandi ururimi n'urukwato ati nyo kandi yo mufumbira kaningamba runyankore kaningamba n'urukonjo kaningamba n'uruturo mwishuru rukondo bwa n'uruganda n'indugamba n'urujungu n'indugamba n'urujamani n'inkwata. Okay. Nindi muzima to communicate. Art of communication. Rero ibindi ntandika kwega n'ibindi ugumano yongerera ho munywani wanje ni mbwe ntati bwo to kunshomesa hati nabanta kwasire nogira mbwe muri Yesu wamanya to kureba hati wakureta hani Yesu mazima mugenzi wanje gumera ha program nyikiriza tendejaho abo enshonga y'ubwire twabasa kwendera bitu esabiter kuyija mukama kunzire aho twakomera izoba naho turatandikire ninyenda kusima ahabo gumaho no kunda program reba hindugiro butosha umjenyi witu yaba Reverend Canon John Murinda Bigwi kandi ogwa kabaho umwahore wa All Saints Church okumara ubwire buri ngo mnonga emirimo yakoze mingi kandi nemwe yagiturabiramo bite sabiter kwija ntwongeraho na nebindi
na bet komjuni nyine Emmanuel Mucunguzi aha kamera twine Gerard Katsabe mukutereza bishana na Prudence Akampura n'abagenzi bitu abandi aha team eji yareba hindukire program eji neberho burizo ya Sunday Shine ziciro ije garuka mu wa kabiri shamukaga gwihango irizoba twaturi umwanya gurukwe twarukoko rero kushango mu Kamwenje district ya Kamwenje hon ni nkusima mnonga kandi kwendeze birungi byonka ogumeho